الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na mga palanggungan na agam Islam katay manguran, den di naman nahula singkitan niyo, labi luwa na pa mga hula malayo yan, inshallah ta'ala, nahadlaw ini, yarin sa kita niyo na ginumpungan ataw kanti mataod, di morungog, kimikita, sinamin dawatu salafiya, in dihay ni muna in pagsarang sultan ni Allah subhanahu wa ta'ala aun mga beni parkala, amuin makapasampay kita ni pagkakamasing kita niyo, murah-murahan ang madawhat ni pangadjian, den adlaw ini amin adlaw tiap-tiap adlaw Jumat si mahapon aun pagpangadji diha kibol atawakan ni Daul Islam, mahuli niya magsarang sugitan niyo biya mga kaput niya rin dakatuan Zakaria Muhammad iman labi luwa na amin adlaw ini amin suko sinamin magdihil pangadjian na karil katutan niyo alam amin guru taniyo pagmasan tayo kalasahan ikatuan mahimin sa akin amin direkto si Mahad Moro nayari alhamdulillah in aun pangadjian tayo adlaw ini murah-murahan kita ni tumataw at akan dumurungog ini aun pangadji sa lagu-lagu maka tayo madawat tayo adlaw namin dimil kato tayo pangadjian hambuk faculty member si Mahad Moro guru kalasahan bata bago ini Sheikh Abdul Hakim Aud Muksin na yung topic iyan niya kato pangadjian amo na yung syarat ikatayma sin ibadat falyatafaddal fadilatu maskura. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mga palanggungan sin kami hapag iman sa suko sin dimurungog atawakan nakahadir hawaktu ini tukbal sin kami insasalaman sin Islam halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imahuli niya pagsyukur namo pamudir namo kalasahan amo inwayroon nagbati laul hatiranan kami nakaabot mari patampat lugal pagpangadjian ilmu ini dahil ang sabab din kaniya dahil ang sabab yan pangmansin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan pa siya
pangumulan sa haba-haba. Iban papagmumpa aton kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmo amo in kaya panghindo niya kiyawa din ha Quran iban din ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pagsarang syukur namo paamuin imuulin nanguhanan sin parkala ini Katuan Zakaria Muhammad na hinang hisab-sabab din kanya in kita niyo nakapagkita misanda kuman ya mga patta yaon tawakan biya sinyari ha television iban sa suko na sin timuto ko sin parkala ini bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad tukatan hinangon niya ibadat sa laggo-laggo mapuso niyo dito haadlaw akhirat dahil hasabab yan mga palanggungan sin kami agama Islam in maudo kiyabaita na sin guru ko kalasahan amuna insyarat ikatayma sin ammal ibadat surutu kabulil ibadah sa halga-halga bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala taufikan niya kita niyo ganapan pa ilmu hasupaya kita niyo makabato pamag-ammal ibadat amu intay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala surutu kabulil ibadah syarat hikatayma sin ammal ibadat dahil hasabab yan mga palanggungan sin kami agama Islam in surut ini di tuod matay mainhinang sin tiap-tiap manusia bangkya tinggalan niya in syarat dahil mga syarat biya na si mga syarat ibadat kabiaksahan na to paghinangon ibadat sambahayang tartanto in siya aun siya syarat bangyad to di tamahinang in syarat yad to hati niya in syarat yaun biya dawa siya rukun amura kuman impiag bigdaan niya bang pasambahayang in rukun halawm na sinhinang adapun in syarat way pakaw nakaragpagpahinang yatuwang mga pasyarat ibadat sambahayang sa intapik atawakan maudo na to adlaw ini atawa hamahapon ini bukon sadya manunjo ki pa ibadat sambahayang sarat na tuod singkatan amal ibadat na to taymaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala muna dain hamanga syarat hikatayma hikasa sin amal ibadat sin ummat ini al-imanu billahi ta'ala wa tauhiduhu amuna impag-iman niya fa Allah labay rin hapanawhin yariin guru hambuok maglililay simparkala tauhid Sheikh Sansibar iban kakitaan nyo ray sabdandi yaun sadya siya mga timatapok-tapok hakid-kid al-imanu billahi ta'ala wa tauhiduhu amuna in lumabay muna impag-amal ibadat tarain hapag-iman impag-iman ini ha mga ulama sin ahlus sunna wal jamaah sila na insarayaw-rayaw uupihan aagaran
sarta sila impanagnaan dain hamanga amuin kimawa pangadjian lilayan dain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya hatihan nilayat tubang uning pagyanon iman fa Allah. Pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala in muna pa kosugunta hasupaya kumusog isab in pag-amal ibadat. Laung sim mga ulama bang in amal ibadat wala da siya liyaway rin ha pag-iman misan pa uno amal ibadat hinang sin manusia di dayat tumahinang sabab hikatay maasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat malengkan impiangayu katu sin syara sin agama Islam muna inkatan amal ibadat ta subay mutang siya rin ha pag-iman. Dahil sabab yan inhambuok sahabat Sufyan anak ni Abdullah pagtawagon nila as-Sakafi nangasubo siya para Rasulullah bangunin pagyanon Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam jimawab siya in agi niya ahambuk sahabat yaun kul amantu billah tumastaqim. Pamungan sadya ya Sufyan in ikaw parat saya na kau patuhan. Bang mukitaon mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabtangan landok maluhay in ka Islam di siya masampul na bang di labay pamarat saya fa Allah. Dan hasabab yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala puspuson na maghinang sindugaing agama pag-ibadat patuhan hatat kala wayroon pag-iman nila fa Allah subhanahu wa ta'ala inyad turi mahinang sabab hikatay masin hinang nila. Dahil hasabab yan sa halga-halga in pag-iman lang si mga ulama imutang tuod kaniya halawm siya atay sintao pagtawagon nila al-i'tikadu bil qalb pangahagad panghimun nakun simpangatayan si manusia subay tuod did tumutang halawm sin atay sin tiap-tiap manusia aun siya pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay siya hakawlo bil lisan lumabayra siya hakabtangan sindila hipagbayta ipagnasihat hipanghindo papagkahinya manusia hasupaya rumagbos yung pag-iman niya. Wa amalu bil jawarih sarta mabut madtu pag-anggaw taan na tuod singgin hawabaran niya at iniyarahon niya na magruko sujud hasupaya rumagbos yung pag-iman. Sabab aun yan manusia kabaakan mo atawa kakitaan mo kaya sasaksian mo mamayta sadya sila bang mo palilayon sin pagtuhan mahunit mo misan masahawi lumilay sin pagtuhan sin pagtauhid sumagawa wayroon kakitaan mo lumagbos sa pagruko sujud nila in pagyanon iman. Adapon in pag-iman amuna imang hindarahi siya pamagruko sujud imano siya. Dahil hasabab yan bukon sa dahikabtang suwaytod pag-anggaw taan hasupaya rumagbos mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muatin sa halga-halga sarta di siya lamuran sin uno-uno na parkala din ha mga ibadat amuin pag-ibadat walay wayroon na siyara sin Allah iwan wayroon na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab mayta mahinang niyad to sabab mahinang siya sabab bang kialamuran in pag-iman sin mga pagsyirik uno-uno na rin ha mga parkala amuin hikalarak sin amal mahinang niyad to sabab ikatamak sin pag-iman. Kanalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala piatumtuman kita halawm sin Quran hatungod sin mga matan in pag-iman nila walladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod imanga sila amuin. Bariman. Imatan sin pag-iman nila. Wayruun kialalamuran sin ad-dulm. Bidulmin. Imma na laung sin mga mupassirun. Amo na inkasirikan. Impag-iman nila yaun patuhan. Wayruun kialamuran sin kasirikan. Atawa sin kakupulan. Atawa sin kamunafikan. Wayruun. Malayo din ha mga kasirikan, iban kakupulan, iban hakamunafikan, iban din ha mga kakahinang amal ibadat, amuin sumulang pa Quran, iban pa sunnah. Laung sin Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sila natuod yato mga matan bariman, sarta matan kya hidayatan. Kita mo na mga kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat timahtan, masampul na impag-iman, subay amuin, sampurna siya pangahagad pa Allah, sarta hilapal siya sindila, iban hiparagbo sa pagamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawhiduhu, laway hapanawhid. Daran na to pagkanungan in tawhid, bimakna ay ikaw mag-ibadat, tumukbal paruga din Allah, buat malaingkan in pag-ibadat mo yan, kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mutiyukbal in pag-ibadat yaun paruga in din hatuhan, nalarak day sabin aman ibadat mo, sarta larak in panawhid. Bang nalarak in panawhid mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, darak in aman ibadat. Amo yan, hati niya, long sin mga ulama hinang nilay ni syarat, labay rin ha pag-iman, ubos hiparagbos, impanawhid, amoy pag-ibadat, tunggalunto rin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag-sambahayang, hapag-duaa, hapag-dakat, hapag-sumbay, kurban ataw akika, mga hayop yaon, binatang, iban pasin mga rugaing, pagtawakkal, pagnadar, iban sindugaing pa rin ha mga ibadat, kabibiyaksahan hinangon sin kita niyo amin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay tuod yat tutulos ikhlas hitukbal fa Allah subhanahu wa ta'ala dumagbo sa panawhid. Sabab may ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang impag-ibadat yadto bukun dalabay siya panawhid. Bang wala na kamutang hapanawhid, inguwa niya kasirikan. Bimakna, bang siya nakagawa in amal ibadat, dain hatawhid, way na pagduwarua, makatudyo siya maun pasirik. Arkala sirik, suway kita niyo magpatilimon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataod ayat, mabasa na to halawm sin Quran, sin Allah subhanahu wa ta'ala, imparkala sirik, pabugat patuhan. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tumtuman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratul An'am, ayat kawaluan tagwalu. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Bang sadya kamu nakapagsirik, nakapagsakuto kamu, ay bima na nakatukbal kamu ibadat, parugain din ha Allah subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum makanu ya'malun. Tanturatuod, malarakda, kumangida, in uno-uno na inkaunan sinahinang niyo. Ya'malun, uno-uno innahinang ni'amal ibadat, bangkya tukbal da parugain din ha Allah, atawa kya namuran sin pagsirik, tantutuod mga kya ulungan sin Allah, inyad tumalarak. Hati niya wayruun makawa niya karayawan atawa pahala dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daway rin hapanawhid, malayo din hakasirikan, kama dua ayat. Khitab sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, panabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haparman niya. Walakad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Suratul Jumal ayat ka-numan taglima. Parman sin Allah, iban sabunnal tuod. Iban sabunnal tuod. Kaya pagwahin na mo na maun kay mo Muhammad. Bimakna,
Kaya baitaan namo na kau Muhammad wa ilal ladina min qablika, iban pa mga sila na kauna rin kayo mo. Mga kanabi-nabihan, kaya baitaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biyay diin in kalumian sin hinang syirik. Lain asyrakta, bang sadya kau nakapag-syirik patuhan mo, ay nakahinang kau ibadat amuin wayruun na dia akan kay mo sin Allah, atawa timukbal kau sin ibadat paruga inday na Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatan na amaluka, tanto tuod malarak dain amal ibadat mo, malarak dain amal ibadat mo, wala takunan na minal khasirin, iban maun kau dain hamanga manusia mui pahadarat sin Allah ta'ala halawm kaluhian. Yan mga kataymang huran na mo agama Islam, imakawa mo ayat ini, Nabi Muhammad imbiyandaan sin Allah, impiatumtuman sin Allah, biyaidiin nabahain umat niya, ordinary manusia, bukun Nabi, bang sila nakapagsirik patuhan. Wa na'udhu billah. Dahil nasabab yan, parayaon na to yung pag-iman na to fa Allah, labay to na panawhid, amin mag-ibadat kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun aun piyuhong kal na patao, bukun kal na asupaya bantuhon sin tao, bukun kal na asupaya aun, makawa niya dirihilan din hapagkahinya manusia, bukun malayo din hayat tuwat malaingkan inhinang niya din hamanga kalna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhi kamaruwa din hamanga syarat. Muna-muna ari ko pa masabbot ikabaita inhi karuwa daw sin mga ulama wa min surutil iman din hamanga long niya syarat pasin pag-iman, alla yankuda sahibul amal imanuhu bi kufrin aw syirkin bi anna yashrafa shay'an min al ibadati li ghairillah kad du'ail anbiya wal amwat wal isti'anatu bihim. Law sin mga ulama dain hamanga syarat amuin sin pag-iman sin pamarat sa fa Allah, amu indi tuod larakon atawa baktalun sahibul amal sintagdapuhinang impag-iman niya sing kakupur. Imaksud di niya lamuran impag-iman niya sing kakupur aw syirkin atawa sing pagsirik. Bunal tuod lang niya apabila niya tiukbal in uno-uno na ibadat paruga indain ha Allah, uno-uno na rin ha mga ibadat, tiyukbal niya paruga indain ha Allah, kadduail anbiya, biya na si mga ngayo siya, mangindua siya pa mga kanabihan. Kita mo na, hinangon niya hipagsakuto pa Allah, in mga nabi. Ada kalaon mga yu biyayad to, dua pa mga kanabihan, misan pa Nabi Muhammad. Ha? Ba't hipagpanakuto ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo pa ka nabi, walau pun malaikat. Masuok ka niya. Inyat to syirik da. Siyo inangayo pa malaikat, siyo inangayo pa karasul-rasulan, sampa pa Nabi Muhammad, wairoon niya to kagunahan niya mag-resort pa kasirikan. Walamwat, atawa mangindua mangayo siya kal na pa mga taumiyatay. Di da makarihil kamumpaatan, misan pa innawa patyaon tao, barkanan atawa tao, mataas imbang sa mga salit, atawa uno-uno na, mga yu siya pa mga parkala, bat laong niya, intampat yaon, inkubul yaon, simulig siya. Doon na siya mga yu, naon saan mga bihayan. Na inyat to, mga kiaulungan sin Allah, lamod da siya rin ha mga kasirikan, hikalarak na sinamal ibadat. Na, dahil sabab yan, magpatilimon kita niyo to. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hikamadua, dahil ha mga syarat tay maunin amal ibadat, sin kita niyo manusia, umat sin nabi, amuna impag-iyanun ikhlas. Wa huwa al-amalul khalisu lillah min gayri riya'in wala sum'atin.
Amo natin pagtawagon, ikhlas. Amo na lang niya in amal ibadat khalisun lillah. Tulus ikhlas kalna sin Allah min gairi riyain bukon maksud naghinang siya. Sin amal ibadat yaon bat kalna hipagriya. Uno tayo riya ini. Aming maksud supaya siya bantugon sin tao. At magpakita kita siya papagkahinamaan siya. Doon na kawang siya magnasihat hasupaya siya bantugon. Manghindo siya sin pag-agama hasupaya siya hati niya bantugon sin tao. Subay malayo dahin hayat to. Malayo dahin hayat to. Impag amal ibadat. Magpatilibon kita rin ang mga parkala yat to. Sabab ingkabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwapu ma akhapu alaikum syirkul asgar. Pasuila anhu. Wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Ingkabugaan kulong niya. Amin lando kabugaan ku juma turuun kanyo ummat. Amuna imakahinang kamu sincere siwi-siwi. Nangasubo yung mga sahabat ya Rasulullah uning pag-ianon sirkul asgar. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riya. In sirik long niya asgar amuna in pag-ianon riya hati niya long sin Rasulullah in riya yaun amuna in kaina kaya baita na to, nag-amal ibadat siya batkal na bantuhon siya sin tao. Pudjihon siya sin tao. Doon na ka nagsambahayang siya. Doon na ka nanuntot siya ilmo. Doon na ka nang hindo siya ilmo, papagkahinamano siya. Inyad to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang siya riya. Bang siya hati niya nakapariya tanto ay pagduwarwa malarak in ka-ikhlas. Malarak in ka-ikhlas. Kana in mga ulama lang niya in-ikhlas ini biada sa ini niya. Aun biad to mga ulama. Bat bang lang niya in amal ibadat wala timinggil dain haniyat wayra mahasil. Bihayag turain ikhlas. Bang in amal ibadat wayroon kiyabutang ha ikhlas. Tulus ikhlas pa Allah tan tutuod mahinang nasabab di hikatayma sin amal ibadat na to. Na mag-ibadat kita kalna sin Allahu subhanahu wa ta'ala long sin Allah suratul Ghafir. Suratul Ghafir ayat hang tag-upat fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Iban mataod din mga kaayat-ayatan sin Allahu subhanahu wa ta'ala biya na sin ayat amuin pagpasawa sin tafsir sin panawhid haparman sin Allah wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahuddin. Amo natin tafsir kasawahan sin panawhid. Hakain na ayat ta surah Ghafir long sin Allah fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Na pag-ibadat kamo fa Allah labay rin hatulus ikhlas. Labay rin hatulus ikhlas kataan sindia akan sin agama. Bima na di tayo maun in amal ibadat na to amin dia akan sin agama ini. Bang bukun labay rin ka ikhlas. Kama dua ayat long sin Allah wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahuddin. Wayroon ta kamo naraat buat malaingkan amurain mag-ibadat fa Allah. Amo rin mag-ibadat pa Allah. Sa impiyangayo sin Allah, amo na intulus ikhlas. Sabab mayta. Bang tulus ikhlas, amo na to in ibadat kay maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Mataod din ha mga riwayat. Biya na sing kiyabay taharugaing riwayat. Man mata akhiru kalamihi wa huwa ya'lamu kalimatu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Long sin Rasulullah siyo imma kapamu sin la ilaha illallah amo na say ni makna niya sin wayroon na Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasamunnalan malaingkan tunggalin Allah sarta
liyabay rin hatulos ikhlas. Liyabay rin hatulos ikhlas. Ang kanaing kalima la ilaha illallah, kalimatul tauhid, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. In lumapal ka niya, mahinang Muslim. Tak mo na mga kiaulungan sin Allah, mahinang Muslim. In limapal ka niya, subay niya na bunnalun, sinudi na siya magtag-ipon paruha inday na Allah. Di na siya tumukbal sin ibadat buat malaingkan katan amal ibadat kalna sin Allah. Bang miyatay imano siya habya ini inhantang niya nakaagad tuod hakabayaan sin la ilaha illallah laung sin Rasulullah dakhalal jannah. Bukun hat iyan yadkhulunal jannah. Sa dakhalal jannah halom sin sulga. Adakala bang yadkhulul jannah makasud sulga? Adakala ri pa makasud. Sa dakhalal jannah tiyan tutuod sin Rasulullah halawum siya sin sulga. Halawum sin sulga. Ini kamatu. Ini kamatu. Dain hamanga syarat hikatu. Dain hamanga syarat amoy hikatayma sin amal ibadat natu taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwafaqatu lamma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Al-muwafaqa ay makna al-mutaba'ah. Subay tuod makaagad ay subay makaatap. Impag amal ibadat na to hauno-uno na amuin piaratong maun para Rasulallah. Baita din ha Quran. Sab hindi matong para Rasulallah. Wahiray na Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun niya to yung mga parkala ibadat amuin tiyali-tali sin Rasul. Ba't kiyawa niya hakabayaan sin akal niya atawa hakabayaan sin tao amuin kalasahan niya. Ang mga ahli niya, ang mga kasahabatan niya, baampa niya. Hinang imparkala ibadat, bata kabayaan sinakal bukun. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukun ingkatan, bukun imagguwa, dan hadila sin nabi. Kabayta niya pamano siya, batin niya to pikil-pikil niya, yakal-akal niya, tiyali-tali. Buat malainkan inyat tukatan, wahi baita din Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan niya to in amal ibadat na to sumay makaagad maun pabayta sin Quran iban pabayta sin sunnah sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang in amal ibadat di makaagad siya habayta sin Quran iban habayta sin nabi amuna sayan in hukuman sin amal ibadat hatimunay kaniya in hukuman niya to bid'ah. Sabab, taran na to nakadungugan, uno-uno amal ibadat, way dalil, makawa dain ha Quran, iban ha sunna, way taksin nabi, in amal ibadat niya to ritay maun sin Allah. Ritay maun may ta, sulang pakakahinang, bidya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Hasyr ayat 7. Parman sin Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na sadya. In kiyabaita kaniyo. Sin Rasul niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakhudhu. Amuyat tuin kawaan niyo, amuyat tuin upihin niyo, amunayat tuin baugbugin niyo sabab mayta, amunayat tuin amal ibadat taymaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno na isab, inliangan niya, pianglangan niya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu ay layo iniyo, tangkisin niyo, mayta in amal ibadat yadto, bukun siya dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban amal ibadat, wayruun nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahabat niya. Dahil sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, balikan ko.
In ammal ibadat, tay maun siya sin Allah, subay makalabay rin hapag iman, iban panawhid, iban dain hap ka-ikhlas, iban magad siya, paamuin, uno-uno na sadya, in piyaturun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tayad to mga kiaulungan sin Allah. Mamarahin na ba huminang inhambuk mano siya pag-ibadat patuhan. Haway roon labay, dain ha Quran, hatawa haway roon tuod labay dain hadi, in hukuman di manjari. Leong si mga ulama usul, la yazuzu ay yatakarraba ila Allah illa bima syuri'alah. Di maharus, di manjari, tumukbal sin pag-ibadat, inhangkata umano siya, uno na ibadat, harap patuhan, buat malengkan subay labay rin hasara. Subay hati niya labay rin hasara. Na bang mo hati niya iap kalakal sa dyan ibadat, pikil-pikilin ibadat, way muhiyati, tantutuod, gam naman niya unhi kasusa, at awahi kabinsana, sabab piatumtuman kita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahadit kaya riwayat ni Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan na ini, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siyu inhiminang sinkakahinang amal ibadat hawayruun namu na nahinang at hawayruun namu kaya pang Hindu long sin Rasulullah fahuwa raddun ay mardud inyadto di siya tay maun sin Allah bimakna hisulak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang sabab, hikabin sana pakaniyarit tuha daw akhirat. Dahil sabab yan, mamarahin na yan to, patumtum muna paginhawabaran sin kami. Kaluramayan, magmumpaat, iban, mahinang na to, palita, dan ikapamulansang, patiap-tiap nag-amal ibadat, sin amal ibadat, bukon siya labay talion, bukon siya labay hati niya pikil-pikilon, buat malengkan subay tuod siya hatihon, lumabay rin ha Quran iban ha sunnah, imahal gayat to nasabot na to, impag-iman fa Allah labay ha panawhid, iban pag-ikhlas fa Allah, iban magad siya doon makaurol ha kaya bayta kato taniw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah ta'ala ay yarjukuna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizkan tayban innahu was-sami'ud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.